Sampunang irake ceceng ngetut pemargi Ide sang Yesus tata suluh reng marko Sabdan itane nyuluhin atisane peteng. Shalom. Rahajeng semeng para pamiarsa channel Suluh Galang Kangin. Dumogi ringgalahe sane pinih becik puniki. Pamiarsa sareng sami setate kapai cayang karahajengan miwah karahayuan oleh ide sang aji sane wenten ring swarga. Senang pisan manah titiangi praside malih matemu ring genah niki. Ngiring sareng sami nyuciang pikayunan antuk mirengang sabda suci saking cakepan suci ide sang aji. Ringgalahi puniki irage jagi melajah saking cakepan suci Filipi kalih, paosan kalih nyantos papat sani mebaos kadi puniki. Pinunas tiangi ring semeton, tegepang je kaliangan manah titiangi, malantaran nunggilang pakayunan, nunggilang kapitresnan miwah idep lan pangapti. Sampunang je ngulahang raga kewanten, wiadin nyumbungang raga, nanging pada alap kasor je marap ring semeton sanilianan. Tur sampunang pisan mitai nang raga becian ring semeton sanilianan. Sampunang je semeton ngulahang raga suang-suang kewanten, nanging semeton patut saling runguang. Murde Dharma Wacana dauh semeng puniki, inggih punika paras paros ring pasemetonan Kristus. Pamiarsa sanepinih tresna sihin titiang, suksmanipun saking sabda ide punika, kauripan irage minekadi sisia ide sang Kristus, nenten jewantah indik ngruruh kajayaan raga soang-soang. Sakadi wenten paridabdab lokal iragane ring Bali, paras paros sarpanaye. Irage patut nincapang pakayunan sanenunggil. Ide sang aji ngarsayang mangde irage madue pikayunan sana andap asor. Nenten sombong lan nenten ngutamayang keneh raga padidi. Ringka uripan puniki sering pisan manusane ngruruh kasaktian utawi kasubnya nenewek. Nanging ide sang putra Yesus Kristus sampun ngecening tetuladan sana pinih utamu. Inggih punika ngandapang raga mangde praside ngicening pitresne ring sesamu. Ide sang roh suci jagi nuntun irage mangde setate eling ring semeton sanelianan, saling runguang miwah saling nagingin ring kakirangan. Ngiring irage sareng sami maut sahe mangde pasemetonan irage ring keluarga, gereja miwah ring pakraman iragane setate galang, becik lan dunggilang kayu. Yening irage praside matunggilan, irage sampun nyihnayang sategep kapitresnan Kristus ring jagate puniki. Dumogi asung kerte waranugrahi ide sang aji setate nedunin kauripan pamiarsa sareng sami. Shalom.